Muhammad upam bulan rampeangin tambah semajeng kormairi lalem panu alinu akhirat selena rumai botingin natu suju mapakatuna leriola wa masing-masing panguluk ke Muhammad seletoi parobitoi parwai matatoi nadau boko-boko nangolot dan rajan nasir olah-olah nagala-gala wai mata jalana kipap pada hilabutan madakeri pada kajeta nanania jalana kipap pada wai mang lendeng-lendeng itu nangeri topon nadau kajue nanania kipap pada laloi bunga-bunga jannati itu tungkeri tengah lembang surga nanania kibab pada laloi bau-bau emas romawangi bau nanarek konairi ya tas simba bau ngapolek koromairi alabirang na kuburkan na panguluk ke Muhammad nanania kibab pada laloi minyak macalo polek koromairi tada buat timpasai sumpangin masagena na ola botingin karangkan matu botingin tun rosi masing-masing na limpo saung-saungan ini nawan natu narurang yesin mata si kuwait tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani mundi pandera selaku puan belo-belo miada kupuang wilawri pallawang ngololam birtamana puang kipada mamekaki kinan pakuram perampeang papan ajana puang makun raya nigi makun raya maka jasipan nari orane nananya ampe-ampena ribut samai rirana karya pimalum panumpa de pagangkana nigi makun rai makastis tipas-tipan nari orane nananya ampe ribut samai risurugana puang Allah subhanahu wa ta'ala ngadiaran nakuri tubuh ajuk kajus sewa maupun napatak pulo takena na iya daun na pikulan panarekori kakang indi tandritani narakori palabang indi nalabang ilinoe na iya buana narakori andrei malai-lainang papi nading pagkanyalina wallahu ta'ala